Voini ogas ni somni pariatani a in zawai in sibaile vekole. Motor accident a pakhat thi pickup MZ01V 8132 nimin zing dar khatle chan vevel khan kon puile zan lon in kara accident in mi pathum chuang zinga pakhatin nunna achana nunna chan hi sahanchuddin kumsomli pahni karimganj mini in nupui fanau nei west phailenga dor nga ka inhlo fachin ani accident om ti shat ani vele banglaveng branch ymle kanan section yme ti amuna kal ngalin ruang polak chwa ani a ruang hi pulal chungnunga konpui veng lain damdoina phur chavin postmortem ti zo ani nuwa nimin tlaidar le achan ve khan an kholam panpui ani chief minister hena lom thushil nimin ogas ni somni pasari sang ni somni pali khan surya rama na thoka om harsat na tok mizoram sarkar in tun naya ashwai hote chuan chief minister pulal du omachu a office an hmuwa lom thu an shil chief minister hiandam taka anon ho thea wangin alumpui thu alo shila mizoram sarkar chuan khovel munchang shanga zo fa ti hui khoma achul angzel chan pui tu tur mizo diaspora sel kandin data an la khomeka an ma ni ron bipop tu po an umnual to ati chan chwa te chuan kan lom zia hi kan soi fia thiam lawa kan ril ru zong in lom thu kan soi ni ti in chief minister hi lom thu soina atan lukhum an pe ani Syria achanga chan chwa te rwal hian India ram chunga harsana tok nula pakhat tun naya chan chwa po atil ve bok PWD minister condemn MPCC chuan thu chwa siamin tuna ZPM chief minister pulal du omahian ZPM a sarkar chuan kongtlo lo hi atlo ngal vek don ti in voitam tak campaign na asoi thin ni atarlangin party dangten sarkar na anchan lain abik takin aizol kho chunga kan kong puite hi achengai lo aizol kho pui chunga raipor le dam lo emergency a phurngam anni to lo te hi sarkarin khada wang liao ani a ZPM an sarkar nuwa chalaya inbuat saina hunzau tak a chunga kongpui thom chat na an thok du lo le a thom chat chen khat po abe thamle tukhi amak kan ti in PWD minister condemn tak zetani anti Mizoram munchang shanga kong chhelu tuk wangin mi puite chak lakna harsat na nasat tak an tok mek ti tarlangin MPCC chuan Mizoram ele bar choklu na ber silchar chu aizol road tipo bungro phur motor te anron kal du tolawang ti hlawom khopin a chle ti in khotam taka mexicap te kongpui achhia ta wanga an service du lo le kong achhia ta wanga sikul nau pangten kong an zo ta hial hi sarkar mol phona ani ti shenona arang the ang bera malangal tura PWD minister an phut tlat thu an tarlang MPCC chuan lam tur zong ringota in soifia ringot lawa na tak thok chan turin andu ani Israel Hamas in dauna Egypta imbiak na alotling law Israel Hamas in dauna atop theina na palai na thok turam ten in ka hai thuthlung le mitang in thleng turarwa manna an siam te soi hauna hun Egypt khopui Cairo pathian ni August ni somni panga thlenga nei chu zoni in inrem na an nei theita law US official chuan in biak na chu hlotling ri lo ma se anin rem lo na te soi hau turin in biak na kalpui reng ani don ti asroya Cairo hian in ka hai boy pui tu working team chu US Qatar le Egypt palai tinen in biak na ni chunjom turin an la cham don ani Egypt in biak na hian CIA director William Burns le Mossad hautu David Barnett te antila Hamas hian palai tir lo ma se Egypt le Qatar palai kal tangin anin pipop reng thung remna palai ti hian Israeli Hamasin in remna an nei the ngei an larin thu soin ataka man the turin in remna an nei the ngei an be sei ti an tarlang Israel hian Gaza Stripa in dauna baka anram marlama Lebanon in khwar Hezbollah nen rocket le drone phangin anin kap reng boka pathiani khan khatam tak chunga an in ka na sat ber chum tongin Hezbollah hian kadisha rocket zathum somni mangin Israel an kap ni in anin chala Israel sipai te chuan jet fighter zachuang mangin Hezbollah rocket launcher anti chhiati ansoi vebok Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan anram marlam ahim theinan le mipuite him taka an shwai ho theinan Hezbollah chu an kap ti asoya pathiania anin beina hi atopna anidon lauti in Hezbollah chu avobok China sipai ten Myanmar ramria arm patrol nei
China sipai thupang tu chuan tho chan ni August ni somni paruk khan anram khomwa le borak sipai te chu Myanmar nian anin rina joint patrol nei tir anni ti asoi Myanmar rorel na chel tu sipai sarkar le sipai dodal tu changwal polte inkara inbeina aso sanjela wangin ramriven himnan sipai te hi anin ralrin tir ni in China chuan atarlanga he patrol hian really zen kangle China ramri nai lai bik te chu a huam thu antarlang bok tual chung boina awanga Myanmar ram chunga inka na thleng me khi nodang kachin le shan state ta te anasazwala anin beina hian artillery te manni in he hian Chinese ram chung lama mishing te aliam ba ka bungrwale infrastructure project te angong theya wangin China lam hi anlawin ral ringani Chinese People's Liberation Army Southern Theater chuan ramri depa buaina so sang turlaka inven na le lawin ralrin nan sipai te theina le thiam na te chu enchin ani ti asoya PLA chuan China le Myanmar in rina hian August ni somni pasari atanga somni pakhat chung hian live fire exercise an nei don ti an soibok henun chanjirna hi sauduli huam chunga le zenkang country huam chung mun sang sanga te Jengma dai le Yona province khotlang lama va autonomous country ya te nei ani ang China chuan an chen omram tual chung boina hian China Myanmar ramria chalo zongin hung ani thu asoya China Foreign Minister Wang Yi chuan tunhai khan Myanmar ram boruak chale muanna a thele na turin China chuan the top a chwa zel don ti asoibok Pakistan Helpawlin mi somthum pakwa an kaphlum Pakistan chimthlang lama inlak shandu tu Helpawlin chuan police station rail kong le kong puelir theitlan te chu pathian ni zan khan an beya mi somthum pakwa an kaphlum poi khoi tu Helpawlin hi Baloch Liberation Army ni atarlan anni Balochistan province sarkar thupang tu Sahid rin chuan sha theicina BLA beina awang hian mi somthum pakwa an thi ti asoya He province hian Pakistan atanga zalen na du tu Helpawlin chuan sarkar nornan ral thuam an chelek thinani Baloch Liberation Army hian musakhaila lir theite an be ma hian security force an be dona wangin bipuite chu highway atanga inthiar filhim turin an cha Shiatirna anti chuan hu hian BLA chuan musakhaila hian bus truck le lir theidanga chuang te bein mi somni pathum chu an kaphlumani Heiba ka hian anin saseng ma in lir thei som chuang an halbok Balochistan province Kalat district aral thuam keng mi pakhat chuan mi pakwa akaphlum boka anjinga mi pali chu police ni in midang panga chu civil mi ni atarlan ani Heiba ka hian Helpawlin te chuan bolana rail kong chu puak thei thil mangin an beiba ka Mastunga police station le Gwadara lir thei an halboka hengte hi Balochistan province chunga mi fek ni in thi ero an omlo ni atarlan ani Russia in Kiev John mangin bay Thotan nizing lam khan Central Kiev khopuya siren ti ring ni in mi chwawa tamlai tekin Russian missile le drone te chuan Kiev khopui an kapa Ukrainian Air Force te chuan Russia chuan 11 Tu-95 tragedy bomber van sanga tir chhuakin chutatong chuan missile thanghem takka chhuwa ani anti a local authority te chuan northwestern city Laksa bomin apartment block dengin ati chena salhe tia soini in nunna chan le hliam an omem ti ero sha thei alani ri law Russia in Ukraine abe nuwa hian Operation Command of Police Armed Force te pu in raring turin police le allied aircraft te chu da ngal anni ti in an soingal boka Ukrainian te chuan Russian missile attack an base lok sa shima Karkalta Khan US Embassy pu in Ukrainian Independence Day vok veta Russia chuan abe an rin thu an lo soilok to bok Ukraine chuan Moscow bele nan long range drone te amang ve thei to thunga February sang ni somni pania Russia in aron nuwa Ukraine chuan Russia abelet ve thei to ani kan energy ti chat antum na hian Russia chuna satakin hlauna athentira an infrastructure ten atwarang ti in Andriy Yermak President Volodymyr Zelensky Chief of Staff chuan asoi Thojan ni khan Russia chuan chuang ni in Ukraine chu joint mangin an beibok ti in Ukraine military te chuan an soiboka Kiev panakal Russia ka chwa jon te chu som ka thakan ni ti in Serhiy Popko head of Kiev military administration chuan asoi Israel Hamas in Dona
Israel National Security Minister Ben Gvir in Al-Aqsa Mosque muna sunagok sakle din arot na chuan Israel politics din mun achok boy lea Israel official te po in hi pompuilaw le in Prime Minister Benjamin Netanyahu po in hemi chungchanga hian engma athop zonga soilan neilavin Al-Aqsa Mosque chuani na pangai anga kalzel turin du tho soilanga tunchoni khan PM Netanyahu hian liquid minister te chu press interview nei akhapsak mya mai bok tunin rinni liam ta po khan kumsom kwa paruk liam ta alaudin to Big Khan Yunis Mosque chu Israel army ten anlobum chha sakto bokani Israeli Hamas te inkara inka haina siam tura indona chu lakal zelin Nezarim corridor Philadelphia corridor Rafah crossing le Palestine lung intang te chwa chungchanga thuin mulo na ala omshi bok Israel am chuan Palestine mi dam chung tang turati mi somruk panga te chwa turano na chu ala nial hlebok tin Israel hian Philadelphia corridor achanga inlak chwa pumhlum hlak chu nolin ramri deplama military munte la nei chunzom zel du in atum bokani Heiba ka hian Israel chuan Rafah crossing a hian a in la chuak don ani chuan international mission UBAN tal om turin anor boka Hamas te hian July ni a US President Joe Biden in ram man na tur rot na asiam chu indona le ataka thil kal puina tur duin hemizul zoi hian thil an la norzel shri bokani Nimin pia khan Hamas te hian Cairo imbiak na thu ngai thatura ankal nu in an delegation te chuan in ka hai siam tura in biak na zona mason na an mulawa wangin an kirle ti tarlan ani bok AAP in sorkar chu zirna le zirlai te himna ngai poimo lawa angai Nimin Khan Aam Aadmi Party shwai tu te chuan Hunthar Primary School le Middle School a leita niam chu amuna antloa AAP shwai tu te chuan zirlai te zirna mun le zirlai te an himna sorkarin angai poimo lawa khotlang shwai tu shang ten lung oilo na an lantira an fa te himna ngai to a zirlai te le zirtir tu te school kalna tur an dang hi sorkar mol phona ani anti AAP chuan sorkarin zirlai te himna ngai to avat tur le zirlai ten an zirna skula thamwang taka an kal theinan malavat turin kan ngen ani Base na sang taknena kan thir kan sorkar po zirna ngai sak ani lauti kan shat hian kan rilru anahli a anin soyang ngeya sorkar na kalpui turin sorkar hi kan du bokani anti AAP Mizoram President Puenju Larem Kimatsuan state dang sorkar ten zirna le zirlai ti an ngai sak le lain kan state a chuan mi puin sorkar kan norkal angai fo hi alung chhat thak kan ti in sorkarin zirna angai poimo hi ahun ve hle to ani ati a Ramhason tu chuan zirna in le zirna hi kan ngai poimo masak ber tu te zinga mi ani atibok Mizo milar wal chan hauna kani na ani lo August ni somni pakwa sang ni somni palizana tlang zar don Mizo milar wal in lan na film kani na ani lo ti chu August ni somni pakwa ni nga ni zana tlang zar ani dona lersia playa enthe ani ang he film genre hi adang lam viau turangai ani a in zirna lam hoi ani turangai ani HIV/AIDS in zirtina lam hoi ani mela milar kan munwal don Benjamin Sum Nunu Rual Hleng Rebecca Lelom Sangi Henry Varte Zoram Chani Nunu Sailau Chun Li Le Baby Zoman Puiti anin landona apuilau theilau anni baka hian rosang puiral tele Uncle John Lomi Khyang te Janice Nam tele ralakon te po anin landon cheubok A script hi zonun moya fanai rodin puyale CZ dral te zani in zonun moya fanai hi director ani ngal boka moiti how chom chu director of photography ni in didi ni to chong chu line producer ani kani na ani lo original soundtrack OST hi kafam kimna ti ani a zoram chani sak ani OST hi August ni som pokozan khan ti chwa ani a zoram chani YouTube channel a enthena om Helpawlin hian trailer anation lava OST hi trailer atan an manghalani Homestay tualthihna tun hnaya aizol bung kon veng chunga tlangwal pakhat tualthihna wanga mi puin an chat lar tak pakhat chu Homestay ani ome Homestay chu hotel chi khati in mitam ber chuan chat ani a Homestay ni phung chu mi chung ko zinga man choya mi khwal thlenna chu chung ko ni tin nun mi khwal chuan azuma an khosak anga khosak na ani a chu Homestay building a emo abul naya emo ani tu te an chenga mi khwaltan chuan pindan chan siam ani ti ila afia mai ome
chu tiang atan chuan State Tourism Department chuan phalna ape a Tourism Department chuan Homestay chu ani dan tur arwa mansak thina ni soitak angin homestay nei tu chu homestay bula chuan an omve turani a atoi zongin homestay chu pindan chan neya mi ina mi khwal thlenna ani mi namle mi chung ko zia shat le zirnan te po ani telboka Congress sarkar liam ta khan envelope hnuaia ezon na achan puina apek zinga po homestay chu atil nge a Tourism Department hnuaia Champhai District a heng khwa Zokhathar Nalan Dungtlang Vaphai Wangchhia le chungtlaya te hian chungko paruk diat emonhena chengnuai ni pe in chungkwa te chuan an ina mi khwal thlenna an siama hlotling viawin anin soya la omzel takangmo anhuaya mamit district a reek teire tuipui bari dampareng puya te kalpui le ani a Mizoram Sarkar Tourism Department hnuaia Mizoram Registration of Tourist Trade Act and Rules sangni somni siamani a hedan hnuaia hian hotel homestay lodge cafe te chu anin register vek turani ti ani a Kongshang shangin Mizoram achangin ma asona mitinin ezonna kong andapa chutiang din hmuna chuan homestay po hi abik takin aizol dai fem kongkam le hmun engemozata a omhlom nia soi ani a hekte hi dan anga chuan achunga soi dan hnuaia anin register vek turani a tin chutiang homestay te chu ani tur ang ani em en kolle kalpui ani em ti po department lam chuan an indik thin tu ni inalang tun hnaya tlangwal pakhat tualthihna homestay lo lang po hi dan anga in register lo nia soi ani mizo te changkang zela abikin chalai te chuan nun khonom na ti nom na le ti zalen le ti thovin na an mamu a picnic spot te po engmoza ta omhloma chungkwa thianza haute picnic in mu khom meeting nan alun hle lomni in ansoya chuti lai chuan heng hmuna te hian rig room thila vanduana thlenpal thuwa safety and first aid tan ruwa manna a omhlomem ti chu hartharna atana man achale ni inalang heng mun te hi nun moi le thianglim taka khosaka tute ma inti buai emo thil thianglim lo ti le swasol bolna mun turim chang ani tur ani lo niom takani tun hnaya tualthihna lo thlenga tanga lang chu heng homestay le hotel a thleng le khosa te chu an ni na chiang taka hriat angai ti hi ni a an omna chante po a hriat thei turani ang heng lo po hi mi zalen na ti boile tuksi lavin engemo in khwa khena dan chu a om turani a hetia biak in lama pathian thu sarmon ro pui tak tak te ngai thak thin ani lai le KGP, TKP, PYD in khom te po tlong takaneya thu chale la cha a in som ani mek lai hian chalai engemoza chu nun kong bo tak tak an om ani ti tun nai thil thenga chang hian chui zon the ani a heng haute nun kong zo result chalo hi khotla nga alolan chwale hun te po a om thei don ani heng kan han soi tak toite achang hian sarkar department lama chang tele kongshang shanga chanlak ngai na chu alang thei ome khati zong khatun chuma karon puan thei te chu ani e